«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Балка. Үрлік. Обрушение балки. Үрлік емірілуі. Обрушение балки. Үрлік емірілуі. В Башгосфилармонии во время репетиции на хор обрушилась балка. Башқұрт дәулет филармониясында репетиция вақытында хор үстіне үрлік еміріліп түшкен. В Башгосфилармонии во время репетиции на хор обрушилась балка. Башқұрт дәулет филармониясында репетиция вақытында хор үстіне үрлік еміріліп түшкен. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».